tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu nun hlui mang tha ti Uzbekistan rama vleta Chanchin ani vleta nun na thupui ber chu tangka sum hlir ani Soviet Union alo ke dara kumsang zakwa somkwa chhovela Uzbekistan chu ramzalen alo ni chhovel lai khan sumlama achefu hle maya khati chung khan batar siam na khol lian vaklo ayan kola zanlama ero chuan dan lova sumdon na thil akalpui thung ani vleta chu anupui marina inen nuam takin an ko sa a Uzbekistan khopui Tashkent ta chuan in chhong engemozat an leya mase vleta chuan man atoka tan ina khung anita ani anupui po in akal sana engkim mai hi afulo zo tavek ni mai nalang tan ina chuan vleta chuan avoi khatnan pathian chungchang angai to tana min tran pui phot chuan nangma karing to angche min tran pui lo ero chuan nang karing ngai lowang che ti in atong traya chuta tanga thlakhat le ni sompriat nuwa ani chu tan ina tanga chuatir anita a president ngai damna changa lo zalen veta ani vleta chuan atong traina kha theihilin tangka sumzongin acheleta a nupui dang nein engemo chen chu South Korea lama na athoka chuta Uzbekistan lama hakir le a Tashkent kho a 7-day Adventist biak ina anupui pani na aliona e a in khom ta ka chuan pathian lam ngai to na aril ruwa alo lut leta a anupui chuan in khom puya soma in khom ban nuwa po in khom turin ankal zui ta zela vleta nuna po sumngot ngai to chu achin ta bik lo anun chu mangai na pathian le medang te mangai na lam chu angai to ta zoka kumthu maliama vleta po in athin lung chu isu ne na hlanin baptisma achang veta ani chuta global mission pioneer na thokin mi te ne na Chanchin tha a hriatir thina a Uzbek puite hena Chanchin tha ashila tun hmalama sum hniang hnar ve tak thin kha thlakata dollar zatlem te hlo chau aloni ta ani athil ngai poimo thar te fiana chu anupui ma sajok marina in bazar dor pui muna an in trom chungchang aron thlen truin alo thlenga chunu chuan dor pui muna in pathum hi kanin trom ani a keima min pevek mairo ati a marina I chu chung in zinga pakhata chuan achenga indang pani ero chu aruak ria vleta chu anupui pani na nen apizon bula an ko sathunga anei tu ming thlak don chuan vleta chuan notary ma a lekha poimo a ming engemaw zat asai na ngaya ani chuan a tha lom notary office a in muila chuta chuan lekha poimo chu kanjiak feldonia atimaya notary lam chuan zo na sang sang an lo zota heng in te hi nei tu ni na in tromem ni ti in vleta chu alo zota ani chuan o ti na changa heng thil te hi engma lova inupui masa zok ne na ipedona ni ti iman thiamem ani chuan o ati a engtiare nge innu pa in lo in thento ani chuan kumsong pani ti na changa tuna khoya nge I chen ani chuan kanupui nen anubula kan cheng ati a notary chuan makte tak chungin vleta chu a enwang wanga marina I ero chu athin rim thunga notary in zon asiam chu angai thailo hle ani chuan engei ti tak keima ni thilbi ka hian ron in nam hnoi su ati a notary chuan vleta chu ril rungai to na fim tak chungin lekha poimo thil ati ani ti aming sign nan turin ati a chuta chuan vletan an in marina in nena ahlan na lekha a ming azia nan lai chu alo en rana ming azia nan zo chuan marina ilam chu a hoi ngal maka a hena chuan ipasal masa in a in nangma hena pek chak na ani lai hian chu in nei tuwa chuan ala in ngayem ti hanzote ati a marina I chuan vleta chu an mela nei ila neem ti ina zota ani chuan nei love kanei zong chu khatiang kha anita ati a chuta ani chuan ngai dam adil zuya ani chuan engtikong zong po a ililru katibuai ani chuan min ngai damang che ati a chuta che chuan marina I chuan vleta chu makte takin en tathunga I ata ni hi ati a
vleta chuan chu tianga deng khong taka tong khum ni po chu angai hodu lo thinlunga lomna le phur takin notary office chu achua santa ani an chen thin na in a pe thei chu a hlima khang kha pathian tel lo nun hlui jingami ani a anun hlui hria chua tir fo tu thil engma amamo to lo ani vleta chuan interview ama chonna sumngai natna chu anun hlui liamta ani to ti asoya tuna chuan pathian mangain midang te hna a chanchin hril chhon chu nuam ati zong ani ta ani chuan pathianin kamamo zong zong chu min pe zelani ti in hlim takin asoi thin tun quarter thartin sabat tholom then khatmang hian Uzbekistan rama 7-day Adventist Elementary School masaber chudin ani dona June ni somni pakwa tholom phal taka tho tura ruam manna in siama wangin kan lome khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani